Ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu The Last of Us-a. Pošto smo završili karantin zonu, sada ova misija se zove kako se baš zove? Napolje. Napolje smo, sada je tako se zove. Napolje. Napolje. Ili, da, sjeti sam, periferija. Tako, periferija. Idemo vamo. Palit ćemo mi svetlo da se bolje vidi. Šta je ovo? Moramo ovo da upalimo valjda. Dobro. Upalili smo ga. I valjda smo pokrenuli ovaj lift. Evo ga. Ovdje trebamo. I sada idemo dole. Ok. Znači sada nas je troje. U karantin zoni na početku bio je samo Joel i Tess, a sada su Joel, Tess i ova devojčica mala Ellie. Ona, rekao sam u prošlom klipu, ali ona ima 14 godina. Da. Da. Evo sad je ona potvrdila, yeah, of course. Da, naravno. Da imam. Ovdje izlazimo. Okej. Sada Joe provjerava. Tu su neka dva vojnika. To su oni Fireflies. To je 100%, to su 100% oni. Dobro. Evo, popeli smo se. Okej. Ovuda. Valjda mi sad trebamo da idemo kao onom kamionu. Sad ćemo da vidimo. Vidite li kako je ovo ograđeno? Ne može ovo da se preskoči. I ono tamo. Gdje su oni? Ajde. Palit ću svetlo da se bolje vidi. Da, trebamo ovdje. Okej. Da ima sad. Opa. Ima nešto. Au! Šta je ovo? Napadaju nas. Opa, evo ga još jedan iza. Napali je sa svih strana, šta je ovo? Neće valjda da nas ubiju, šta je ovo? Pa ne mogu. Šta je ovo? Neka sprava. A, možda provjerava da li su inficirani. Da li su ih zombi ujeli, pa da li su inficirani. Opa! Tako je, Eli, tako je, bre. Au. To, bre. Kako smo ih... Kako su ih njih troje skembali. Tako je, bre. Vidjet ćete u klipu, približio sam ovu sliku, pošto bilo mi je previše odaljeno, pa se i videla i postolje i PlayStation i to. Sad sam približio pa se samo slika vidi. Kao da sam instalirao neki program za snimanje na Sonyu. Dobra, aj preskočit ćemo to. Gdje smo sad? Evo je neko došao. Evo. Opa. Došli su neki tipovi. Evo je uzmano. Au. Aha, znači, kada Tess da signal, mi trčimo, bežimo. Dobro, sad je dala. Ne smijemo da upademo ovo svetlo, inače smo umrli. Ajmo. Kako si ti spor, Joel, brat? Dobro. Sada smo došli ovdje. Ne sam palim svetlo, plašim se da me ne vidi.
ovdje smo stigli. Opa. Došli su. Ima ovdje dvoje ih ima. Treći. Četvrti. Kuda sad ide? Idem tamo do onog zida. Samo da nas ne vidi. Evo god neki prolaz. Ovo tu. Sad ću da prođem tu. Evo ga. Nije nanišano. Opa. Dobre. Nije nas primetio. Evo ih ovdje. Jedan tu. Samo da ovo svetlo... Uspjeli smo da im umaknemo. Sad idemo ovdje. I evo nešto smo našli. Selotejp i polomljene makaze. Dobro. Samo mogu da upalim sad. Opa, evo ih. Evo ga, jedan je samo tu. Na straži, jedan. Dobro. A on je otišao. Ili imamo voda, jel ja dobro idem? Pa da, vamo li mogu? Pomijene. Valjda voda treba. Rekli su da puste klikere da nas pojedu. Šta je ovo? Opet selotejp, a? Aha, ja imam 2 šiva. Da kraftam jedan. Imam 3 i uzmem selotejp. Trebamo voda. Da, voda. Vidi koliko ih je. Mnogo ih je, vrat. 1/4. Brate, i još jedan gore s puškom. A da neće da nas primete. 1, 2, 3, 4, 5 ih. Dobro, 5 na nas 3. Nema šanse. Opa. Evo ga jedan. Gdje si ti pošao, jeli? Gdje ćeš ti? Ti misliš da možeš pored mene da prođeš? Ladno mi nije video. Ladno mi nije video! Dobre, znači slobodno nam je da prođe. Bolje, nisu nas vidjeli. Znači, dobre, nisu nas vidjeli. Možemo da bežimo. Sada je 100% sigurno. Mogu da upalim svetlo. Voda. Da, Dijane, smanji to. Evo, ovdje smo stigli. Ćemo nešto da nađemo. Nešto. Ovdje. Opa, evo ih. Šta će ovdje? Otišli su. Dvojica ih. Da imamo da li ovdje imamo nešto da nađemo. Aha. To. Naši su makaze i onaj selotejp. Ovdje ništa.
Brate, zašto nisam upali sad? Are we safe? They're still around. Ajde idemo ovdje.